Na umlayezo kaMahu asewubhale lapha na ke ikhasini lakhe ebonga igcokama elisha ukuthi limuphe ithuba elifana naleli lingqayizivele uthi kwakuyisifiso sakhe ke lesi ke akade ke asifisa sokuthi ke asebenze neciko likaMaskandi wathi ke uyabonga ke kumthandeni ke lapha na ke kusho ke lentokazi ke ekhona ke kule ngoma ethi ke iGucci ke lapha na ke bafowethu ake ngibabingelele baqala ukusijoyina kuleli khasi ngithi sanibonani bafowethu ngicela ngicindezele button ka subscribe ke uma ke uqala ungena ke ukuze ke ukuthi mengifaka indaba uyithole ke sashisa zinjalo uMahu usevele wazibongela ke lapha na ke ubhale kanje uthe ngathi ke ngiyaphupha ke lapha na ke uthe ke I always I want to do this kind of music wasethi ke thank you mthandeni ke manqele ke for making me a part of this song usho ke uMahu ke lapha na ke uthi ke lento yayi iphupho lakhe lokuthi ke asebenze ke neciko ke lika Maskandi ke lapha na ke wathi ke ubonga umthandeni ke ukuthi ke enze naye ke ingoma ke njengoba ke ama post ke asephumile ke akhomba ukuthi ingoma ke na kanjani ke nge27 iyobe igcwele ke wonke ke ama digital ke lapha na ke platform music ke ngokujwayelekile ke lapha na intokazi ke sivele yazibongela ke ngokukhethelekileyo lapha na ke ekhasini nayo ke lapha na ke amabhinqa asevela ayimukela ke lapha na ke kuma comment ke aveza ke ukuthi cha siyakwamukela kule ndima kusho ke amabhinqa bafowethu ilezi engophathela zona la kwisiqiniseko SA Media ke ngithi thokozela nje esikulethela khona kuyeza futhi okunye hlala khona la ungasuki bafowethu ubusuku boniphathe kahle.